diamond work tuna part 2 kan zir do na question hi han en leila a chuan na chu ni som chungin a zo theya b chuanin ni som pahnih zowa ti chuan na they start the work to get na kha an thok dun ta ni hni hnuwa a an a chawlh san le a chuanin na chuang zong chu en tika nge zo ni ang a an a chawlh san chuan b an na chuang zong chu thok zo do na chu mi chu a eng tik nge niang ti le in how many days the total work will be finished na pumpui kha eng tika nge zo an ni ang ti kha question ni ta chuanin question pakhat nei lo chang don teila a an ni soma zowa b an ni som pahnih a zo ta chuan ama sa a part 1 lam kan sui tawng khanin a efficiency an ni khat na to kha chhut le do ni la masa in total work kha kan hriat le phot anga ya total work chu an pahnih te a le b te an LCM la khan mi som le som pahnih te LCM chu 60 ne 60 hi na zong na zong zong kha ani tin ani chu ti chuanin an efficiency ti to mela a efficiency chu 10 in 60 semila 6 ania 12 in 60 chu avoili avoinga ania chuanin a efficiency chu 6 ania b efficiency chu 5 ani ti chuanin a le b te efficiency hi zong leila a le b efficiency chu an efficiency te bel khani me 6 le 5 le chu 11 na lo ni ta ni ti chuanin a le b te na total work kha 16 ne a le b te na ni hni an tho na kha a le b work for 2 days kha an pahnih efficiency le 2 days multiply la 22 work a le b te khanin ni somhnih na somhnih pahnih kha an thok zo to tin ani chu ti chuanin na la chuang zong zong chu remaining work kha total work kha 16 nia ti chuanin a le b te na an ni hni na tho a ana chaw san man na tho kha 22 nia chuanin 22 6 hi tanga 22 pai chu 38 ani remaining work hi 38 alo ti na chuanin remaining work hi b an eng tika nge zo ang ti hi remaining work hi b na zo hun tur zong tur chuan remaining work will be finished b formula khanin an na formula efficiency an ni khat na tho zong tura a formula kan nei kha chu total of work khanin na zong zong ala chuang hi ni to me tu na chuanin b efficiency chu 5 ania chuanin kan semang pasarina 5737 35 3 by 5 days si ala don tin ani na chuang zong zong kha b an ni sari le tlema a thok do don tin na ani ta chuanin diagram zongin no entir don chinila hi zong zong hi na zong zong hi total work hi 60 lo ni ta se chuan
A และ B เต้นนี่ช่วงอันโถค้าให้ฮิโลนิตาเซลาฮี22 days นี่ช่วงอิมนาสมนิปันเนนจว่า remaining work to 60 tangin na 22 ไปก็30ที่ฮี remaining work ค่าอนิตานี่จู่ๆ B จันค่าอนิตาเจะจู่ที่ตัวนี้ B จัน B กันจงชัวร์ remaining work ค่าอนิตาเช่นนาจงค่า30 60เนี่ย 2 days นาค่า L B ที่22ส่วนนี่ question ประคัดชานาเนี่ยส่วนนี้ปัจจุบันชานะจู่ปัจจุบันชานะจู่ in how many days total work ข้ามินโซตาจู่บางอิน total work จู่ figure A และ B ตินนะอันโถจู่และอะไรมี7 point ให้เบลลี่ละ9 whole 3 by 5 day ให้ total work จู่แล้วนี่ตานี่อันเสียเฟียเลยจู่ๆลูกกังเง A อันนี่สมช่วงน่าจะว่า B อันนี่สมปันนี้ช่วงนี่จะว่าจู่มีจู่ work efficiency ค่า11นั่นเนี่ย total work ค่า16เนี่ยจู่นิ่ม A และ B ตินนะนี่ช่วงนั้นโถค่าน่าจงสมรู้ก็ตั้งสมนิปันนี้อันโจมันน่าจงค่า B ตัวเนี่ยจู่นิ่ม and remaining work can divide กว่าละจู่นิ่ม Instead hiameng chu mo answer lo chuak to a question dang en le lokila tuna chuanin c ron tel bel to ta question number 2 a chuan question hi en leila amna tho thei zat kha anni man kha ron chia ka a chuanin ni som pahnia b chuanin som panga le c chuanin som hnia na am thok ho be ka ni hi niwa a a bukin a chal san li a chuanin na bang zong kha intika nge b le c tin an tho zo ang thì hi question pakhat na nia kan chodan tu chu ma mi ang khanin a chuanin ni som pahnia zowa b chuanin ni som panga chungin c chuanin 20 chuanin an efficiency chu total emite pathum LCM hi total work ania chumi chu total work hi 60 thawani chuan 12 in 560 semila 5 ania 15 in 60 hi 4 20 in 3 heng zung hi efficiency chu amni kha da to kan ti to kha alo ni ta a chuanin A B C te work efficiency chu emite pathum bel 37 va in 5 9 12 alo ni ta a chuan L B B le C atena ni hi chung an ha tho ho chu A plus B plus C work for 2 day ni chuanin 12 into 2 24 A le B le C te khanin ni hi chungin na somni pali an zo man tina ania na zung kha 60 na zung hi 60 ania chuanin remaining work to 60 minus 24
36 hi remaining work ane remaining work hi b le c ate zo turania chuanin remaining work will finish by a plus b. Chuan remaining work ha 36 ania chuanin a plus b chu a le b te bel hetan efficiency 4 le 3 hi b a le b ni bangin 5 le a in to sena bangin hi b le c jok tu le b le c chu an efficiency chu belila mi te pani hi b le c 7 le lo ni tani ti chuanin nam dung dung chu 5 whole 1 remaining work ha ni sari le tlema an zo don tina ania diagram in no empty leila tu na mi kha total work ha 16 ya chuan a le b le c ten ni chung an thokawa chumi chung chuan na som ni palian zo manani ti chuanin remaining work chu total atangin 26 hi paila 36 salo chuaka 36 hi b le c ate nani ti chuanin b le c ate hian ning za ten nge an zo ti chu kan chok tua kan hmu chuak ha 541/7 hi days a hian an zo dawn tin ani ti chuanin question number 2 total work chu 2 day le 5 hi kan et tong chuanin 7 ni sari le claim hi an total work chu ani tina ani chuan question number 3 en leila a b c chuanin ni som sop ni so panga hlan zowa nan thokho vekan hi nu a an at top san lia ti chuanin c left the work before on day completion of the na zo mani khata c a chol san ve lia ti chuanin na chuang zong chu ni ingza tangi zo ni ang ti min zo ta chuanin question pahni na chuanin na zong zong kha ti ka nge zo ani ang ti kha min zo ve lia chok don chini a an ni som chungin a zowa b an som pahni c an ni som panga a zowa chuanin efficiency and work efficiency chu masa in total work kha 16 nen pathum LCM chu 60 hi total work ani ngal chuan efficiency chu an 10 in 6 12 in 5 4 hi ti chuanin ami mal thewa an tho khania efficiency a b c te work efficiency chu hemi te pathum bel 15 hi lo ni ta ni ti chuanin remaining work kan zonga total work atangin 15 kan payanga chuan
45 hello tom ta ni lookin a le b le c tin na a ni hi chunga an na to ho kha kan chung ne patang 15 into 2 ni hi chungin na kha som thu man zo don ta chuan remaining work chu 60 minus 30 chuanin remaining work kha 30 ti na ni chu chuan diagram hmangin lo en ti le do ni la total work is 60 chuanin a le b le c te work efficiency chu ni hi chungan work efficiency chu 30 ni chuanin remaining work po and look in a question kan share le ang question a C left the work before one day completion of work na la chuang zong zo ma ni khat a hianin C ana chua san ve le a hi one day ani sa chuanin C ana chua A ana chua san to C ana chua san le bangin hi B ana a tho kha ni dum ta ti na ni chuanin na la chuang chu hi B le C a ten ning cha tin nge one day work ani chuan helai hianin one day work ni chuan B efficiency kha eta 5 ania chu bangin one day work an na pangai chu ani dom ta ni chuanin remaining work chu 25 ti na lo ni dom ta ni 60 tangim 30 le 5 bel kam pai chuan remaining work kha 25 ka lo dom ta chuanin 25 hi remaining work hi B le C ten an zo tur ania chumi chu 25 hi remaining khania ala chuang zong chuanin B le C te work efficient chu 9 alo ni chuanin 9 in 25 is sim taila 2 point chuanin hnala chuang zong kha ni hnih le hnala chuang som hnih panga kha ni hnih le ti tlemin B le C kha nen an zo dawm ti na ni chu chuanin hi question pakhat na chan na kha ni ngala pahnih na chan na in how many days the total work will be finished total work kha min zo ta ning za ta nge an zo ang chu total work chu heta A le B le C ten na an tho 2 day plus B le C ten mi za thiên tho ka chuanin B ana ma in C ana chua san ma in ti khan 7 kan bel khom anga chuanin an total work na thona na an hun ma mo za chu ni kwa le ti hi alo ni ta te nan hi answer chu ni